Bwana Yesu asifiwe, wandugu wapendwa. Naitwa Shagawe Bikoba, ndio jina langu. Nina neno ama ushauri kidogo ambao nenda kuwaambia. Acha kwa tuombe. Mungu Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Yesu Kristo, ninakuamini, ninakuinua Yesu. Ninasema asante kwa mwezi mpya, le 1er Februari. Nasema asante Kristo kwa kila mmoja ambaye ataniangalia. Ninakushukuru Mungu, nasema asante Kristo, asante kwa neno hili ambalo umeweka moyoni mwangu ili niwaambie wandugu wapenzi ama watoto wako. Ninakushukuru Mungu, asante kwa kuniwezesha na kunipa muda na katika maana huu kuja tena machoni pako. Baba, ninalinua jina lako, mkombozi wa ulimwengu ni wewe mwema. Mungu pekee ni wewe Bwana. Mwanzo tena mwisho ni wewe Bwana. Hakuna Mungu mwingine. Ninakushukuru Mungu. Ninakushukuru kwa maana unaendelea kutuamsha. Unaendelea kutuonesha jinsi gani tunapaswa kuenenda. Asante Kristo, asante kwa wema wako. Naomba hivi. Amen. Jambo ambalo nakuja kuambia ni mashauri kwa hao ambao wanajiita waombaji. Namaanisha nini? Watu wengi wanajiita waombaji, lakini mchezo uko mwingi. Kuwa hangi sana. Ni shauri tu ninakupatia. Kuwa hangi sana kwa maana adui halali. Adui iko macho na anatutafuta usiku na mchana. Anatuwinda 24/24 ama 24 hours. Adui anatuwinda kwa njia moja wala nyingine ambao hauwezi ukaielewa kama hauna Mungu, kama hausimame kinaganaga. Kitu nitakwambia ndugu mpendwa ni kusimama ndani ya Yesu na kuishi katika maisha ya utakaso. Maombi hayatoshi. Shetani haogopi maombi. Anaogopa maombi ya mwenye kusimama. Shetani anaogopa maombi ya mwenye iko kabisa anajua mimi niko na Yesu ndani mwangu. Ndio shetani anaogopa. Lakini ukiniambia kama mie nilienda nikarudia, mie nampenda Mungu, mie hivi na hivi, haiko problemi. Lakini mwenendo wako ukoje? Na mambo mingi ambayo tunayaishi ni mambo ambayo ulimwengu wa giza isha yapanga, isha plan. Sasa gisi utakia kuanguka, gisi utafika mkiwango kenye mpaka wewe peke hauamini, hautajua na hautajelewa. Lakini neno ninalisema, nasema neno hili. Tusimame ndani ya Yesu, tusimame kinaganaga ndani ya neno. Tusimame kinaganaga. Siku ambazo tunaziishi ziko mbaya sana. Anaweza pitia rafiki yako, ndugu yako. Yaani shetani yeye hachezi, hana muda wa kucheza. Wandugu waombaji ndio wenye saizi na kujia waombaji. Kuko vifo mingi viko vinafanyika, mtu analala halamuki. Akilamuka kule akikukwambia ni nani, akikukwambia kama nani venye vilipita, akose watu mingi hawataamini. Vita iko mingi sana. Sasa kitu ya kufanya ni kujichunguza, kujiangalia, kuangalia mwenendo wako unautembeza aje, njia zako ziko aje. Usibakie tu ukisema nina Mungu, ninamuomba Mungu. Ndio, maombi iko mzuri. Maombi tena ni silaha kubwa sana, lakini mwenendo wako uko je? Eske unajiulizaka Yesu akikuja leo nitaenda? Mwenendo wako uko je? Kama shetani amejaza hata watu wake kanisani, unafikiria mkariti itakuwa ama mfamia itakuwa? Saizi watu wanaenda makanisa, nadhani ni wachache wenye wako wanakuwa satisfied ama kuridhika.
ni wachache. Watu wengi wanalia makanisani, japo kukanisa ndio ilikuwa fasi ya kwenda kupumuzikia, ya kwenda kushusha mizigo, mahali ya kwenda. Hata ulishinda na wiki mzima ulishinda na vituko, lakini ukifika mkanisa unasikia amani, unasikia kwa pezi, unasikia unapumzika. Lakini sasa mkanisa ndio kwa maneno. Nasema tu ile mfano kidogo tu. Kama mkanisa ya mambo yako, unafikiria wapi kwenye huwezi patikana? Tujichunguze na mwenendo wetu. Tuchunguze mwenendo wetu sisi waombaji. Usijite mwombaji na ufunge mikono. Usijite mwombaji na bado uko na maitilafu ama kuko kitu kenye kartie mzima ama mwingine mzima na kujua kama wewe hakuna hata mwaleza kushota kwa kidole. Lakini uko unajiita mwombaji. Shetani halali. Shetani kwa na winda watu katika njia zote. Mie mwenye niko nasema hapa, ninajua kenye niko naongea na kiwango cha vita venye ninapitia. Mimi siwezi nikaongea mambo yote ni etali mu YouTube, lakini ninaongea kenye ninajua. Vita viko vikali. Mambo ya kufanya ama kitu ya kufanya ni kujua unasimamia wapi, uko ngambo gani. Usikue miguu mbili, mugulu mwa sijue iko sijue fasi fulani na ingine iko fasi fulani. Yesu anatujua. Anatujua. Hawezi sema Mungu aishani sababu mie. Iko sawa Mungu ajue kitena kama nakuwaka. Anajua trebie kama uko. Mimi mwenendo wako ukoje. Na kama haja kujibia ni kwa sababu angalia anaangalia si relma unamfataka. Si relma unampenda ya makweli. Haiko juu ulienda kujifanya muombaji ama unaenda kukua muombaji ni kwa sababu ulikuwa na bezwa kitu fulani, una target fulani. Ama unajifanya muombaji ni kwa sababu ulikuwa uko na unajivika ngozi mwevi. Kwa kweli wapendo wa Bwana, nishauri tu sababu ninajua kiwango gani na jinsi gani maisha yenye tuko tunapita amo. Ni maisha ambayo sio mepesi. Ni maisha magumu sana. Ni maisha magumu. Magumu ambayo hayaeleweki na hayawezi kusemeka. Vita venye tuko navyo, tunawindwa usiku na mchana. Usisikie pastera alilala hakulamuka. Usishangale. Usishangale muombaji fulani leo alilala hakulamuka. Usishangale. Ulimwengu wa giza haulali. Haulali. Ulimwengu wa giza uko chonjo. Kama jinsi Biblia inatuambia katika kitabu cha Luka mtakatifu. Watoto wa ulimwengu, watoto wa giza wako na akili sana kutuliko sisi watoto wa nuru. Hatuko chonjo, hatukaramuki, hatusirimuki. Tunakamata kila kitu for granted. Tunakamatia kila kitu muza. Tunakamata kila kitu utani. Japo ulimwengu wa giza hawachezi. Abo geste tu. Abo gisi tu unafanya tu benye uko unafanya ama benye uko unaongea bana vikonsidere. Meweye unakamata muza. Ni hayo tu yenye nilikuwa nataka nizungumzie. Nilikuwa nataka niambie mtu mmoja wala wawili kuamsha akili. Tunapasha omba na tunapasha tukontrole mienendo yetu. Mwenendo gisi tunavyotembea. Kama sio ya mzuri, tujikirebishe na tumurudilie Mungu bia makweli. Tuko 100% bia Mungu. Asante sana. Acha Mungu akubariki wewe ambao utakayenitazama na usikie ili neno. Usikie ili neno. Linaweza likakusaidia leo wala kesho. Watu wengi wanaenda makanisani kulewesha kwa mfano. Usikuwe mfano wala usifanane wale watu. Acha Mungu akubariki. Amen.
Astopei